دما کو کوچکرنا جوالê dibe çareseriya herî rast û encameke ji encamên rewşê bigiştî li gorî nerîna gelek ciwanan berûva jî vê nerînê diyardeya vegerê li ba hin kesin din heye. Şiyar îsa ciwaneke Kurd ji Qamişloye xwendina xwe li welatê Swêdê qedandiye û master di zanistiyên siyasî de wergirtiye. Şiyar û piştî heyş salan ji gurbetê vegeriya Qamişlo û xweste got beşdar bibe di avakirina civaka xwe de û her wiha ji bo wê xebateke mezin kiriye. کاری من گریدای خوندنا منش برکو اس پسپوری هلبجارتنا من نامه خوی ماجستير مثل هلبجارتنا بیساندیا براستی مسودک مزن جیگر چ برکو ایرو روج اف پروژکت هلبجارتنا گو سوری همو کیته مشاندن جهیلا ناونده من بیساندیا دلیل تدریبی جیرا دواره کی دیده جی میجی گلک سوده جیگر جوی کاری خواج برکو از تیم دواره پراکتیک تا از جی بجیت کم Li gorî gelek şopîner û hevalên wî diyardeya şer îsa diyardeyeke erênî ye û pêdivîya civakê bi rewşenbîrên zanist û bi spor gelekî heye. Kesin hene o kes gelkî kê min ku vedgerin welatê xwe mînak hevalê me şiyar ku ji Swêd hat xwendina xwe akademî xelas kir xwest ku vê xwendinahan têxê xizmeta civaka xwe de karbê fêdakî lê bike û karbê xwedî li vê axahan derkeve. Şiyar anha karmend e li navenda civaka sivîl û demokrasiyê li Sûriyê û bi spora di mijarên hilbijartinan de û li gel hevalên xwe yên navendê gelek xebatên praktîk pêk anîne. بریم سر تطویر منظمات ما کار دکر سر قیادة مدنية سر موارد سلام كفا هات يعني هات برنامج انتخابات يعني كسي قلك خرطت بمجال ديني چند سالا سر انتخابات خوندية الفيديو كيس حسيام انه خرطبون قلك خوشك دعمه جبر اف ثقافة الجمع هين قلكي تني ابدا يعني نت ناف كسن سيفيل ده ونن كسن خدي رخصتن هروها اوی خواسته گو پیامکی بشینه که ولید حوجداری هر کسین خویه دا آوا ببه. براسیم خواست فکرم جو بس فایده کی بد مملکتی خو و سیوید کم هر کسی که انویسکار هر کسی که گل اروپا خوندی و گریج بو فایده کی بده ملتی خو. سنی معلومات کاری خود کم و زین هر چاکی ورچی کم. ددمن تنگ ده هبونا مروین بیربر و زانا پیدیویه که جوالات کیره کو روش بروش برخواد ده دا بمینه. ایماد کرده اورینت نیوز. Qamişlo